Ministro Juventude, Desporto, Arte e Cultura, Nélio Jacques Sarmento, hatol ia hirak ne, bem hira participa em encontro ho atletas SEA Games, nebe halau ia edifício MZDAC Lesidere Dili, foi em lalais ne, ia discurso Ministro Nélio Jacques Sarmento, husu atletas hira nebe envolve a nona ia modalidade desportivo ida atau cria na fatem comunicação ida dia entre Confederação Desporto Timor-Leste no Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste ia futuro, huri prepara condição atletas sirnian, liu ia mentalidade físico huri nune bele representa nação Timor-Leste nenaram bamundo internacional sira. Kita saling kontrol. Kontrol mereka internos interesse dari. Desenvolve semua prestasi atlet sira oleh dua Timor kan harus sampai sampai todo tergantung untuk kepentingan negara. Para de desenvolvimento das confederações nacionais ne, confederações ou Comitê Olímpico. Comitê Olímpico é responsável de exato a integração internacional. Também a competição internacional yang ini komunitas lokal kalau bisa sepak bola kita. Si untuk baik bukan lah tentunya kita sama yang lebih. Kalau ini yang hari persuasi ni program ini lumayan konfederasi. Tapi penting hari mus lawan internasional. Penting hari mus desenvolve dari rakyat. Kita hari keseriusan mus persuasi kita desenvolve modalidade yang berbeda. Takraw punya pentalon, kita ada serukan, lukia. Buat dia yang paitan mundur punya serukan, mas paitan baik nanti, punya bagus baik dari punya sih. Kita bisa masuk. Baik. Kita masuk baik tinggian nih kursus. Ketinggian trainer kualifikasi, harus kualifikasi baik. Kita pun hari ini untuk trainer baik, tekan. Demo susah. Tadi ni mahu faham ya. Apau mau ser de mañana tem para começar a decidir então mais tarde na rua o governo a sociedade é parceiro estratégico da essa maneira jurídica ini atau desenvolve modalidade de avançar. Governante Nemos continua motiva atletas sira nebema consegue participar ona iha evento internacional SEA Games Tailândia, mas que atleta balu sidau kia tarzeto atau recolha medalha ruma mai Timor-Leste atau continua preparando huri compete fila fale banhira acontece evento importante sira tuirmai enquanto iha evento SEA Games tina rihun rua nulu resin 5 ba edição tol nulu resin tolu nebe halau iha Bangkok Tailândia Timor-Leste participa ho atleta samutu atau sida racing envolve husi modalidade desportivo sanulu racing hat no modalidade 5 maka governo tau prioridade hanesan federação atletismo boxing taekwondo futebol no karate. Recordamos kata husi modalidade desportivo sanulu racing hat ne iha modalidade desportivo tolo maka consegue recolha medalha ualo composto husi osam metan hito no osam muting ida David Gonçalves Ziemen.